pažnja svima, ovo je X Užice, Sava, Ruma Sava, stanica Saveza radioamatera Srbije. Y1 SRS, a trenutno dežurni operator, Y1 Evropa Avala Dule. Nadam se da ste i vi dežurni svojim klubovima. Pre nego što krenemo sa prozivkom, dozvolite mi da u par rečenica samo napomenem neke stvari koje su nam se to desile 1999. godine. Dakle, 24. marta 1999. godine NATO je otpočeo zločinačku i ubilačku agresiju na našu zemlju pod nekim izgovorom radi sprečavanja neke humanitarne katastrofe. Tom agresijom na našu zemlju NATO je pogazio povelju Ujedinjenih nacija, ali i sopstveni osnivački akt kojim je pola veka ranije definisan kao odbrambeni savez. Do ovog napada je došlo mimo saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, suprotno dokumentu o evropskoj bezbednosti iz Helsinkija, pa i nasuprot ustavima pojedinih država članica NATO. Tokom ovih, odnosno onih 79 dana, na našu zemlju ispaljeno je 50.000 projektila. Izvršeno je, nećete verovati, 58.574 naleta aviona. Bačeno je 25.000 tona eksploziva. U toj agresiji uništili su nam 60 mostova, 300 fabrika, 190 škola je oštećeno, 20 bolnica, a 561 vojni objekat je uništen. Ukupna šteta koju su nam nanijeli NATO agresori iznosila je 30 milijardi dolara. Pored svega toga na našu zemlju bačeno je 15 tona osiromašenog uranijuma. Posljedice tog uranijuma osjećamo svi. Od NATO agresije stradalo je 2000 do 3000 civilnih žrtava. 1002 vojnika su poginula, a što je najgore i najteže, 79 dece je izgubilo život u ovoj agresiji. Preko 6000 ljudi je ranjeno. Nakon tih 18 godina pitamo se da li da im oprostimo, da li da zaboravimo. Ne možemo ni jedno ni drugo. Kako zaboraviti ili kako oprostiti kad oni nemaju ni izraza? Oni se ne kaju za to što su radili. Ne izvinjavaju se. Izvine se neki, ali samo mrtvima. Ali šta vredi? Naša zemlja je uništena, ali ne damo se, nastavit ćemo mi da gradimo našu zemlju, ali oni neka znaju da im ovo nećemo nikad zaboraviti, niti oprostiti. Pre nego što izvršim prozivku, ja bih vas zamolio najljubaznije što mogu da učinim, da jednom minutom ćutanja odamo poštu svim našim poginulim vojnicima, deci, civilima, svima koji su izgubili život u ovoj NATO agresiji. Hvala vam, molim vas, budite dobri i dajte da budemo dostojanstveni i minutom ćutanja odamo poštu. Zahvaljujem.
Y1 Sava, Ruma Sava, radio stanica Savez radio amatera Srbije. Dragi prijatelji moji, dragi radioamateri, i ovi koji slušaju i oni koji možda ne mogu da nas čuju, dozvolite mi da izvršimo prozivku, da pokažemo da smo svi tu u još većem broju nego što smo bili i da smo spremni da branimo našu zemlju kad god to zatreba. Y Užice 1 Sava, Ruma Sava na prijem. YT7 Morava. Y1 Heroj Fotogolija. Evo ovako, ja neću vam mnogo da ne bi pravili gužu, ovako ja sam zapisao YT1 Aval Avala, YT1 Morava Pirot, Y7 BPQ, YT7 Morava, Y1 HFG, Y7 AC. Idemo dalje. Y1 Avala Beograd Heroj. Dobro. Igalo Niš Obilić. Dobro, evo ovako, znači primio sam Y1 Avala Užice, Y8 Drina X, jel sam dobro primio? Super, Kepa, pozdrav. Dobro, YT0, ko je bio? YT8? Dobro, YT8 TR, Y1 ABH, Y1 Igalo Niš Obilić. Y Užice 2 Y5 Pirot Morava Timok, primljeno. Y4 Bravo Jenki Zulu, Banja Luka u redu. Y4 Evropa, na kraju Avala. Y4 Evropa, Rusija, Afrika. Evropa, Rusija, Afrika, primljeno, hvala. Idemo dalje. YT2 Zemun. Ajmo ovako, pošto svi zovete, ja izgleda nisam dobar više operator, da sve primim odjednom, a vrlo ste jaki sa signalima. Ajmo ovako prvo da krenemo sa Y1. Y1 Avala Drina Obilić. 1 ZZ. Niš. 1 Niš. 1 Avala Drina Obilić, 1 ADL. U1 GUE. U1 Xilofon Avala, Y1 GUE. YT1 Beograd Drina. Avala Drina Obilić. 1 Avala Drina Obilić Kruševac, u redu. 1 Jadran Duplove, Laki primljeno. Y1 Igalo Morava Niš. Y1 Kosovo Fotogolija, Surdulica, u redu. Y1 Heroj Kvorum Radio, Šabac, primljeno. 1 Evropa Fotogolija, Kragujevac, u redu. Y1 Kosovo Kvorum Radio. Y1 Avala Niš. Y2 Sava Drina, čuo sam to odlično. Y1 Radio Sava Evropa. 4. Y4, dobro. Y1 Užice Lovćan. 1 Y Obilić, Y1 Heroj Beograd. Y1 Timok Pirodrina. Y1 Timok Pirodrina. Y
Užice kroz Sierra 5-1 heroj. Jedinica Futogolija. Y1 Futogolija. Y1 Sava Valjevo. Y1 Ruma Sava Valjevo. Y1 Timok Zemun Jadran. Jedan Pilot Zemun Jadran, u redu. Jedan Timo Kavala, jel? Jeste, jedan Timo Kavala. Dobro, TA primljeno. Y1 Ruma Avala. Jedan Zemun Morava Timok. Jedan Zemun ZMN. ZMT, pardon. Zemun Morava Timok. Jedan Evropa 7. Jedan Golija Valjevo. Zemun. Jedan Timok Y. Y1 Timok Y. Europa. Y jedinica Avala Europa. A, Y1 Avala Europa, u redu. Y Timok 4 Zemun. Y4 ZZ. Y1 Europa ima ili kako? Pa hajde, može, evo sad idemo na broj 2. Ajde, Y2 Valjevo. U2 Valjevo. Y1 AVQ. Jedan Avala Valjevo Kvorum, Y1 Niš Ruma. Koje 2 Morava? YT2 Valjevo Morava. YT2 Morava Timok. Jedinica Valjevo Golija. Y1 VG. Y2 Timok. U2 Timok. Y2 Golija Igal Aldrina. Y2 KG. 2 KG. U1 PRM iz Pirota, u redu. Y2 MZQ. Y2 MZQ. Y1 USA. U1 USA, u redu. Y1 Europa 2. U1 Avala Sava AST. Y7 Futogolija. U7 FA. Y1 Europa. E77 Morava Mićo. E73 JHI. U7 Drina Zemun. U3 Evropa Avala. U3 Zemun Avala. E73 Jadran Odović. Y3 Alfa. Y3 Zemun Avala. Y3 Avala, jel? Y3 Zemun Avala. A, Zemun Avala, u redu. U2 Obilić X Avala. Y5 CW. U4 TDX i Y5 CW. Čekaj samo, U5 Drina, bio je još jedan sa 3 slova u U5. Y jedinica Sava Drina Zemun. Y1 Sava Drina Zemun. Jedan Niš Morava Milune, u redu. Jedan AU. A, U7 AU Ljubišak, dobro večer. E78 Jadran Pirot Obilić. Y5 CW. U5 Charlie Whiskey. Y Timok 3 Morava Kosovo Morava. Y3 MKM. Y4 Futog Pirot Sava. Postavi imena, pošto me reći ovaj. Y7 Kosovo Morava. U7 Kosovo Morava. Ko je bio Sava? U4 Užice Sava, u redu. Y8 AB Timok. Y1 GU. U1 Golija Užice. U7 Viski Alfa. Timok. Y7 T9T. Ko je bio CV? Iko primljeno, jedan Charlie Yankee. Timok 2 Zemun Evropa. Y2 Zemun Evropa. Y1 Pirot Ruma. Y1 Pirot Ruma. Y7 Sava Morava Avala. Y7 SMA.
Y7 Viski Alfa. U7 Viski Alfa, već sam te primio. Ko je bio E7? E78AB. Y1 Cetinje Jadran. U1 Cetinje Jadran. Eko Drina? A, dole, dobro, YT0ED primljeno. Y Timok 7 Morava Avala. YT7A. Y7 Golf Lima. Y7 Morava Cetinje. Y7 Morava Cetinje, Eko 77. E77 Mobilić u redu. Y1 Evropa Drina. U1 Evropa Drina u redu, Jimmy. Y1 Kvorum Avala. Morava. Y Nožice 7 Kvorum Avala. U7 Kvorum Avala. Y Nožice 7 Beograd Golija. Y7 BG. Y7 Heroigalo. U7 HI. Jedan FLM, zapisao sam te. Ko je YT1? Y1 Valjevo Morava. YT1 Valjevo Morava u redu. E7. 4 Timok Valjevo, O, kume, primljeno E7 4 TV. Y Nožice 7 Cetinje. U7 Cetinje. Kosovo Lovčendrina. Y1 LD u redu. Y1 Avala Centar Evropa. Hotel Golf Alfa. Ovako, Y8 Niš Užice. Ko je iz Italije? Italije United 8. U redu, Italija Udine 3, Hotel Golf Amerika. Primljeno, grazie mile. Y1 Evropa Timok Drina, E73. E73 Evropa Piro Drina, E71, koji bi Mike Drina? E71 Mike Zulu. A E71 MZ. Y5 Drina Ruma. Sačekajte malo da nam se jave naši tamo iz Republike Srpske. E7. Evropa 73 Ruma Sava. E73 Ruma Sava. Eko 73 Ruma Beograd. E73 Ruma Beograd. Moramo mi iz koji smo dobili Ajde, Višegrad, ajde. Evropa 73, Romanija, Drina, Lučin, Višegrad i Branislav, pomoći Bog svima. Bog ti pomogu, Branislave, primio si E73 RDL. Ko ima još iz Republike Srpske? Evropa 77 Mobilić. E77 Mobilić. Evropa 73 Kosovo Valjevo. E73 Kosovo Valjevo. E77 Evropa Avala, dobro večer. Ima li još neko? Ima bre. Ajmo da imamo iz Crne Gore, ima li ko? 403 Roma Obilić Kosovo. 403 Roma Obilić Kosovo. 403 Ruma Obilić Kosovo, primljeno. Ima li još neko iz Crne Gore? Oni ne sve, oni su NATO. Još samo Milo se javi. Nisu još. Ima li iz Makedonije? Y1 Ruma Evropa Sava. Y1 Ruma Evropa Sava, primljeno. Ko je bio iz Švedske? Sierra Mike 7. SM7 Obilić Valjevo Jadran, primljeno. Da li ima neko iz Austrije? YT5 Ksilofon u redu. Y1 YT1? MRS. Kako? Morava Ruma Sava. A, MRS, u redu, MRS. YT5 GMT. YT5 GMT. Y1 Sava Futok Drina. Y1
1 Sava, Futog Drina. Y3 Morava, Y5T5 Timok Morava, pa onda Y3 TY, jel? Morava Y. A, pardon, Morava Y. Ko je Drina? Y5T5 Futog Drina, u redu. Y Užice 7 Sava Valjevo Avala. U7 SV. E73 Evropa Pirodrina, primjer si davno već. Negativ, Evropa 7-3, Ruma, Pirot Drina. Onda izvinjam se, Ruma Pirodrina, primljeno. 7 Ruma Niš. Y7 Ruma Niš. Y Timok 7 Ruma Niš. Dobro, nisam čuo ono prvo dvoje. 7 Ruma Niš. Y07 Ruma Zemun Valjevo. Gdje vi? Y07 Ruma Zemun Valjevo. Y07 RZV. Y Timok 5 Drina Luču Timok. Y5T5 DLT. Y5T3 Timok Pirocava. Y Timok 3 Morava Niš. Y5T3 Morava Niš. Y5T3 Evropa. Imaš nekog iz Delta Lima. Dobro, da čujemo ko je iz Delta Lima. Može neko mi pomogne? Ja mislim da je. Ajmo Delta Lima još jednom znak. A Piro Tavala, Piro, daj mi samo prefiks. DL1, Dule. Dobro, DL1 PAP. Ima još neko iz Delta Lime? Jedan Ruma Niš Volija, je li YT1? U1, Ruma Niš Pirot. Dobro, Y1 Ruma Niš Pirot. Y1 Igalo Golije. U1 IG. Upravna stanica. Tako je. Ko je još bio za Y1 SRS? Y2 Sava, Timok Ruma. Y1 Cetinje Sava. Y1 jedinica Timok Drina. Y1 TD. Y2 Evropa Avala. Cetinje Evropa? Ruma, Y7 Evropa Ruma. Ok, U5CR. Ko je bio Evropa Avala? Y Užice 2 Evropa Avala. U2 Evropa Avala, u redu. Y Užice jedinica Viski Avala Timok. Y1 Viski Alfa Tango. Užice Sava. Y2 Užice. To je Sava na kraju? Y1 Avala Heroj Duplo. Y1 Avala Herovi duplove, u redu. Y Užice 5 Užice Sava. U5 Užice Sava. U1 Ruma Morava. Y1T3. Drina Morava, daj prefiks. Y2 Sava Timok Sava. Dobro, ajde, U2 Sava, Timok Sava, primljeno. Ko je bio ovaj Y3? A još jednom nisam čuo. A Y5 Drina Morava, u redu. Imaš nekoga iz Delta Lime mobil. Indija 2 mobil zove. Ajmo mobil, ko je? Još jedno mobil. Delta Lima 1 Zulu Mike mobil. Dobro, ako je to tako, u redu, ja nisam čuo. Delo 1 Zulu Mike mobil, primljeno. Y2 Futog Avala. Y Morava Duplove. Y5 Morava duplove. Y Timok Morava Duplove. A ispravka Y5. Y jedinica Ruma Morava. To je Y7? Nisam primio neku smetnju, može neko mi pomogne? Y7 Morava Timok. Dobro, Y7 AT, meni neko krčanje dođe pa ništa ne čujem. Da li ima još neko, pa da malo ja prepustim nekome mikrofon ako neko ima nešto da kaže. Ovo je Y Užice 1 Sava, Ruma Sava, stanica Saveza radioamatera Srbije. Y Užice 2 Zemun Niš. 4 Obilić 9 Kosovo, Obilić Morava, primljeno. Y Užice 4 Pirot Morava Evropa. Y4 Pirot Morava Evropa.
primljeno. Ruba Morava, U2 Zemun Niš, u redu. Ruba Morava. E73 Drina Pirot. Ko je jedan Sava? Sava Cetinje, u redu. Timok 7. Ajde, T7. T7 Valjevo, Ruma, u redu. Ruba Morava, Y1 Ruba Morava. Y1 Timok Pirot. Dobro. Ja se izvinjam, kasnije ću reći koliko se prijavilo stanica, pošto zaista je broj veliki. Ja evo ovu priliku koristim da zamolim bilo ko od vas, ako želi da nešto kaže, samo bih zamolio da ta relacija ne bude baš mnogo duga. Pa evo, Y1 SRS na prijemu za sve, ko želi da kaže nešto, nek izvoli. Evo da ti samo prenesem ime Y Timok jedinica Viski Golf Milan. Mi javio telefona da slušam, ne može se javiti. Dobro, evo zapisao sam Y Viski Golf. Evo Milun se javio, on bi želio nešto da kaže svima nama, pa Milune izvoli. Y Timok 1 Niš Morava, Milun iz Kragujevca, na prijemu smo za tebe, izvoli. Zahvaljujem, Dule. Braća Rusi imaju jednu izreku, kaže ne zabit, ne oprostit. Ne treba ni oprostiti, ni zaboraviti. Toliko od mene. Hvala Milune, da li još neko ima nešto da kaže za nas ovde, Y1 SRS na prijemu? Evropa 74 Dobro, Evropa 74, Beograd Y Zemun, a Mićo iz Banja Luke, izvoli. Svima da pozdravim u ime Radio Materijala Republike Srpske, nadam se savezni oglase nebitve i posao od Radio Materijala Banja Luke koji su radili kompletno sve vrijeme zajedno s vama. Živjeli, braćo, prijatno. Mićo, hvala ti, ja to znam odlično, znam da smo imali veliku pomoć i podršku sa vaše strane. Jednako smo podijeli svih tih 70 i kusur dana, 78, tako da hvala ti još jednom u ime nas svih. A naravno zahvali se svima tamo u Republici Srpskoj koji nas i slušaju i ne slušaju. Morali smo da se borimo kao braće svi. Hvala, da li neko želi nešto? Jenki Tango Sedmica, Viktor Golf. Jenki Tango 7, Viktor Golf, izvoli. Vladimir i Novi Sad, samo sam na slušanju, pozdrav svim učesnicima i lepo i ugodno večer za sve. U redu, Vladimire, hvala na javljanju, budi na prijemu. Y1 Sava, Ruma Sava, na prijemu, da li neko želi reč? Ja bih rekao jednu rečenicu, ako dozvoliš. Naravno, Remo, kao bivši predsjednik Saveza radioamatera Jugoslavije i Srbije, izvoli. Da kažem, kao da je juče bilo, eto, prošlo je 18 godina, ajmo svi da se borimo da naša deca to nikad u srcima ne nose, tako nešto. Glasaj za broj 6. Što sam te da kažem, ništa više. Dobro, Remo, hvala. Ja bih samo zamolio da ovdje političke propagande i to ne pričamo, ne širimo, jer mi nismo niti politička organizacija, niti ništa, tako da naša uloga i svrha se zna i ja mislim da bi trebalo toga da se drži. Dobro, ima li još neko ovo Y1 SRS? 489, Delta Bravo X-Ray. 409, Delta Bravo, telefon primljeno. Odakle se javljaš? U redu, Dejane, hvala za javljanje iz Podgorice. Ovo je Y1 SRS Beograd i moje ime Dule. Da li ima još neko da se javi možda? Bravo, da li ima neko još da se javi za ovaj naš sket? Jel me čuješ, Dule? Ruba Morava. Y5? Bravo, Iga Rodrina. Avala Ksilofon Drina, jel? Iga Rodrina. Kako? Iga Rodrina. Avala Iga Rodrina, u redu. Evo, dozvolite samo minut, možda i manje, jel, da ja prebrojim koliko nas ima. Da nas je bilo ovoliko koliko nas je sad, valjda bi trajalo 45 dana. Bili
vas je dozvole toga. Ugašno je pravo, 78 dana, 79 roditelj povila, ali tako je to kako je bilo. Y1 kilo navala. Stotinu 69 stanica se ukupno javilo na ovaj sked, na ovu prozivku. Da sada. Upiši dole, javio se umeđu vremenu Y1XA. A njega sam ja davno zapisao. Ne, ja sam to nešto da kažem. Naravno, Blažo, izvoli, Y1 ksilofon navala, inače Blažo iz Užica bio je jedan od operatora koji su radili na jednoj od onih upravnih stanica na ovoj frekvenciji. Izvoli, Blažo. Dobro, Dule, ja sam htio da se zahvalim tebi, da ti bio jedan od vodećih u to vreme i to treba da kažem. Sve sam je zvezda ovdje, ne ide mi dobro ovo na SSB-u, a povodom toga nešto je priča. A dobro, evo ovako, znači, to se počelo, mi smo formirali kao Savez radioamatera Srbije radio mrežu za opasnost koja je imala 3-4 lokacije i tu je bilo dežurstvo neprekidno 24 časa. Znači to je bila glavna mreža, naravno u svim gradovima, u svim delovima Srbije i šire formirane su bile lokalne radio mreže putem repetitora, simplex kanala i tako dalje, znači na razne načine smo se organizovali. A što se tiče ove naše KT mreže, glavna mreža je bila u radio klubu Novi Beograd, FJK, a mi smo ostali preuzimali naše obaveze. Na svakih 6 sati jedna ekipa je radila iz Užica, tamo je bio glavni i odgovorni operator Blažo Mitrašinović, Y1XA. Druga ekipa je bila u Čačku, tamo se javljao Gradimir Isailović i U1 Igalo Golija. I Novi Beograd i ja odavde. Naravno, bilo je tu još drugih operatora, ja sad mogu da se sjetim, nadam se da se neće niko naljutiti. Ujedno bila i repetitorska mreža preko R5, R1 i lokalnih repetitora, koji hvala Bogu imamo dosta. Sve u svemu bila je to jedna grupa od sigurno preko 1000 amatera koja je aktivno učestvovala u primanju, prenošenju raznih informacija koje su bile značajne u to vreme za naše odbrambene snage. Evo, ako sam nešto propustio, slobodno može bilo ko od vas, ko zna, ko se dobro sjeća da kaže svi slušamo Y1 SRS. Ide, kako se ovaj Blažo ne menja, vi sve samo dva skuplje cviće. A dobro, živi gore na stari Zlatiboru, čist vazduh, gaji maline i uživa, šta ćeš? Kao da je juče se ono ispilio, što kažem. Dobro, još da vam kažem da sam ja radio, ili mi se nisam osjećao niti straha, niti bilo šta, ali verujte mi, negde zadnja 2-3 dana već nije me bilo strah, ali počeo polako da mi se uvlači strah onog momenta kad su ovi počeli da nam gađaju sa onim bombama termoelektranu i kad su ostali bez struje, bez išta. Tada mi baš bilo svejedno, a odavde sa moje lokacije imao sam čist pogled prema Batajnici gdje sam svakodnevno osjećao po prozorima da tamo padaju bombe. Verovatno ste vi bili u još gorim situacijama, posebno gore Zlatibor, oko aerodroma Užicu, a ništa bolje verovatno nisu prošli ni ostali radioamateri, niti naši građani u drugim gradovima gdje su ovi nemilice bacite bombe i čuda. Dobro, momci, ja ne bih imao ništa više. Ako još neko nešto ima, izvolite, rado slušamo Y1 SRS.